Wakomori watukufu njunda o arumwe masuwa ya Komori. Wakomori watukufu njunda o bonze mwe Komori. To sana salamu do rembeshia wanini. Nizungu ajaeleze baraka ja usiku wa lelo ya Ijumaa haini ombiwa ya swali ni watu ombiwa wa swali ya Ijumaa. Mungu ya rinikeshi fai njema insha Allah Taala. Tirengemia dikana zele razinu na mjonjia direct ili nionese hadisi kao ya fainyishiha hadisi kao ya virao siku wa jana baada salati magharibi harumu mji mtukufu wa Dembeni waroha delegation ya wanruane wan manotable wa mji wa Itanda mjini wenda Dembeni. Abonge jana tufanya video banu, alafu video naifanya jana hata na juitimizi ngetika uparisa za renseignement après ukananga wandu wa Itanda mjini wajirande Dembeni jana asibabu de swala ya hanguna hamadambaye swala ikao Wakomori mzijua mziono nyoti pia Wakomori mmono izo hamadambaye yakahamba mmono izo mimi bangu narjibu mmono izo leza maslaha ya DRJ ya Zamba ngwaja ili ya usiku wa jana leza maslaha kaufanya mission hauzi swala yani husu ya mbaka mjoka unijibu ni namna ya rongoa hamba hakubalikana hashindwa anulinu bangano la undulu wa Facebook na bangano la Facebook abo haini mdu na aswimez dohuja abonge wa utukufu wa Komori nyimridunga wa habaha na nyimjoka uridunga enamna delegation ya Itanda mjini ya jirande usiku wa jana Dembeni dia ni permete holiho njashinda na Paris manati fanya video jana 16h shawo delegation wakauswalie waswalie magharibi Dembeni abonge wanaziparisa tiparisa za renseignement pia tiparisa za hambwa tiparso warongoa enamne makalima ya haja kawajibu ndeje vanulo yo njeni mwanezeni mbabi au kaya mrongo ndezilona shahidi ndo ende namna wandu waladhimu wadokaya haini ndongo dezenza ushahidi shatika hanza holiho ngabo delegation ya roha mumji wa Itanda mjini ya manotable waenda Dembeni jana kanza njeni twenya swa habanu ni rongozo waze wangu wa Itanda mjini ni dini rongoze no waze wangu wa Dembeni ili wandu waelewe zenongoro zambao bantu kabanu kabatiza ukana mndu ujoka ushangaza mndu au ujoka urindi to marindisa. Wakomori watukufu njundrao bonze nanyo ndani. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kama kawaida mzijua okana mikado fanya video ntumbiliza dungana sheka tifanya video ntumbiliza dungana ya bonga bo dharura dharura ndazinu haukaya ndio sami baambo sede mawasiliano ndia bege ombabi au mtujua ka wanu watota hardorongo wangwa sinyalewe video almuhimu Wakomori watukufu amru salamu marabili nambi assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nyimwanjia na nyimjoka unjia ndidunge apre watongwa bangano bana Facebook bana ni hamadambaye mwana Itanda mjini harongwa hizo ya maslaha wangu tijati mjibu hena mna naone maslaha warohamru wa Itanda maweni ya Itanda hajibu hashangaza kiasi yeye na ankile haeleza tirditire jeibanu tijati mkalme toujours hamadambaye katusubutu rongoa
abogeleo wajajana waroha delegation ya homji wa Itandra mjini huenda dembeni hasibabu de suala ya hangu na Hamada Mbaye ya waranzi waroha delegation Itandra mjini huenda dembeni ya bunda zenungo kauna hamba zibisa au ngazibisao narele wanendo hawakati kao Hamada Mbaye timrongoza ya namna na kaone masulaha ya hangu wakataba ukana mbuzi ikaifanya mtenje ya ulo hasara de mwenye mbuzi. Mwenyezi Mungu haja hapi handro haba huwanro hauka embabahe mwenye humzaya oimru na kadami na ye rafanya umezi wazima sizaba nga mzirejezo leo yodi ya permete wa Itandra mjini juzi wakama jilisi nga sina ze renseignement ro wanu haini bahanu ngarudu jiransenye wakama jilisi Itandra mjini juzi we majilisi ya hisa wapara na wanro baba he situation iliyo na zerungu na zamba yenu tablu mhu Itandra mjini neno tablu mhu wa Itandra haukabanu ye makamu Hamada Mbaye no tablu wa Itandra mjini ya nkiwa oyo yaode makamu ya Sedumari wa Sedi Hashimu ya lona yo dembeni wababa wa Itandra waonjiliana warwalia na ukala dhimu wa jirande dembeni sha wende dembeni kimastehi na adabu na mimi ngamshukurio zote zanibi habanu leo omji wa Itandra mjini omji wa Itandra mjini wajirande compte waelewa ukana ngwajushilia uze ndrongo zinu ili zihundane na shawiri abonge waroha mano tablu wararu nekavi wa Itandra hena mna na parisa ziransaima wende dembeni jani swale maharibi watekeleza ukana rijabanu mbaba mzima ya rongo yamba ukana karga jabanu hawibu wa dembeni karga jabanu urjer sahebaya karga jabanu jeridiri unduwe baya shari jabanu mjem saheba shari mwana hatu bashari mwana hanyu ikezo ya hamba zitoshe ya tambe tena eza husu Haji Hamada Mbaye Itandra mjini Haji Hamada Mbaye de notablu mhu wa Itandra Haji Hamada Mbaye de notablu mhu wa Itandra mjini abongeze nongo ya zamba wa Facebook ziritia balbala ziritia huzuni siwo mji wa Itandra mjini wahe waroha notablu mzima mdembeni hajibu kifaswaha kabanu wanuna doelewa ukana wanu madzina ya howandu walomijini wanu pia wanu zinu famiza hatu shasikarna kaujabanu jedorumia madzina ya baba ndunarumia ile dzina lahe yeye ya waswili ku wa Itandra mjini wajibulwa wambilwa ukana riishiar besha marahaba shana mwelewe ukana zinrongo za Facebook zandisa Facebook na zihiste Facebook omji wa dembeni kwa tunjia hata kwa tujangashe jeli kai moto ibashari kangurongo si ngabora hundabati maunwa babaru na telefoni riko uisuive ze video zahe kaja paro angaje omji wa dembeni bashari kaja paro angaje omji wa dembeni kaja paro angaje famiahe abongeleo ekabo nyinyi wa Itandra mjini mkauja dembeni jertai amani riikubali sha evanu wa Itandra mjini mrongo zae mwana hanyu Hamada Mbaye wa baba wa Itandra wajibu amba ukana Hamada Mbaye harongoziwa havurwe mashishio hiyo cha mimi bashari tikauja banu leo jeni mwone seni buwa kumori ukana Hamada Mbaye nanyi buwa baba wa Itandra mjini wa mji mtukufu wa Itandra mjini ngani msteyuni kamna ujua uri ni kagaranti ya Hamada Mbaye hasahadaza Hamada Mbaye ngudazo shangu chocho leo wandu
wediwe ndraproche yabo ya ujole hasara ndaewa ya utotelewe na mbabaye abonge bwa Itandra mjini hizo ndizo nakao jaba na Nzambe aliusa na lwariye bwa Itandra mjini ngamzambo banu hajikule o ukangamstehi wa mji wa Itandra mjini ngamstehi wa mji wa Dembeni hauko mji wa Dembeni woko jandruma bahano Japaro jabano na jikaza ukana Dembeni ngamuimetrize au Dembeni sihi au iheya mim Dembeni Bwajailia karjazi mwamba daho Worlo Dembeni wala karna paro jari shangazi waritolo wa Dembeni haukau bahanuri yeshiu ngwa milikiu ze famizatu mtuangajo mji wa Dembeni harumi mahali makalima ni ambaba wala mtuangajo mji wa Itandra mjini ne Itandra ya hauimba jini shanga mwanzo niwonese nyasoa habanu wa Itandra mjini nana haini mru karibu na Hamadambaye na mwambie haukabano Hamadambaye habaha hasa haelewa ukana timtoa ho bangweni sa timtoa Hamadambaye ho bangweni rango mfumbili tirongo wabanu hata je honde lelo juma izonti hunga izontu sita Hamadambaye hajoshinda fanya tunaro haija fanya video ngasina ntu sita timtoa bangweni hardende harumi aleza maslaha wa Itandra mjini bo Komori warongo wa Dembeni jana wamba ukana leza maslaha katina hatamba athari toka yonti ya damu au ya uwanzani daina yenifamia Hamadambaye baijado bakana Hamadambaye mjombahe nana wa Itandra mjini wa konfirmea wa Dembeni ukana zenongoleza ya hamba kwa jajiviwa haukaleza bala hakauvuza mndo na ngabo uvu wao yende akaupermete leza maslaha yende afanye interview jana komisoni harume zenongo ya kahamba ya uzisi swala yangu na hamba haja hodo haja toba katu hamba hasa kubali katimshindi hazamba jana leza shamimi hizo nakanza none sebano ka wa Itandra mjini na mrenge ze anzima za hanyu hoswenwe embuzi ya Hamadambaye mwana paske ngujojua humkubaliani kahadaza kana unirongoza kana univumbua munahengu pango wandu wa mararu wa mtuje ngabonola mumbeni utona mji yeti mumbeni yeti mumbangwa kuni mtuju wa mdahubi wao pia wao Hamadambaye do wapango yabukamna kaujwa bwa Itandra mjini mwambe mrongoza Hamadambaye ukabangu wa Dembeni wa nrongoze ndaze na banu wa Dembeni wakujwa unirongoza shade za husu Dembeni ukautata kwa mji wa hatu utiwangaje shaizo namba wabanu mtuone mrum Dembeni ujo kaushinda ya renge disposition hata ya jana mbio ukana daza utambe nongo kadha na wa Dembeni wajua apari ya ukana mimdembeni shahaini mrum Dembeni uniono nerengwa bana ni unijua ze reaction za hangu unijio hena mna ya hona tengweni wa hangu wa Dembeni wajua uko kwa na ushinda wa nimetrize ili nzie ze video zinu haukami mtu angaje mji shaizo na kahanzani wabe ijwa mkini hena mna imaniere wa Itandra wabira watubala nkodo honda Dembeni watubala shari honda Dembeni shade amani kena ukiri wa Itandra ya mshemeze amani na bala Hamadambaye nge haruma urengaye amani muyamba waila yeholele ya litiri za mafura esansi na gazuali na gashi na mafura zeti yetanganya na gazi ili yatie mbalbala halafu mdu amba ukana mumrongoza hadaza na balango muwani nge juma utia mfaraka wandu wa jina wadondra proshe sina upardone yu ngamjuo Raili Hamadambaye ngamjuo wakati ya jozi ya ngamjozi jua wakati ya jozi kontinye ngamjozi jua hakuwa banu zempado zotorambia waloda ona owa otorambia yomba miyo ngarambao amoka bwa Itandra mjini ye zambe hani Dembeni kamjahundra pia ngamsubuti zambe mhundu entier ngamjo respeto mji wa Itandra mjini shaika de mwana wa Hamadambaye daina mbabahe ntina uwa respecte hauka hata hankodo bade kawae haheya haonesa hukana hajatoba
shoba hanu na mdunga banu daira mbabahe na ema banguzi ya mbabahe ngari yamba ngarjo yamba haukemo towe nguzi mpango wandu woritoza shere linu bangano banu abahaze voti kabati voti mpaka Desemba ndo bajoka voti za madepite na mamera wakati siasa ijo huja ngarjo hamba wakati wajoto la mruroho roto hamba wakahaini ujo tahabangano ngarjo ulikingia abongelelo boy Chandra mjini na muni marongoze mnambuzi wa Madambaye mwambie Haji ya Madambaye ukana yarenge mnambuzahe ya mfunge baisho darumale dondo la ishetanda sheyano kati ya jo mchililia hafanya mtenge ngujo mbabahe do jole hasara yonga msubuti zambe ntina hata dutu ntina hata ndongo mndu ajoka unshangaza mndu jojo uone masulaha ya hahe hizo afikiri huu shaizo na kahanzani uonese banu gansubuti ni zambe banu ukana kazi jaza bangano mndu na aswime ezandisa banu hindi ezandisa wanu hena mna Madambaye ya kauruka hasibabu dabo naonesa ukana Hajimbaye Swalihi katikiasi wa uhunra wandu wadomrenda nai hardi wandu ya warenda zema tina ureje dingoni zodizo na hamba kama Madambaye kujajiviwa kijabidi utonatake sheka hunatake za nguoni kande hunja za nguoni roto hunja za nguoni hunja za saluva roto hunja za saluvani abukanga bo wandu wajo urongo harumaze rezo zinu rutojo watamanani ngabo wandu wajo urongo haukam mwanamme ya saya himarumaze Facebook zinu ya doto za shihere wandu wazade na kama na mshe fulani harongo wabahe mjibu waukarna wajibu wakawa wasawa ngwa wandu wa mararu wankonze hamatilaki shawo wandu wajina na warongowe za mabangano roto wajibu nilini wanese banu bwa Komori ukana ngabo mndu wa mararu wankonze mumtuje ikao zuki wahe haka secretary general halmweye biro ya geology ya ile gashi hafu zuki wahe haremani avese hata hafu wabeze wadzihi wa Komori watijue hasibabu de miharbati ya mferza uvahi za wandu Idrisi Musa henamna ya johamba jao bashari vanu SJ Ali Muhammad mumtuje hafu habaha nguna mrehemu na mnguna rasamihi bori mvumbu wao henamna hiyo shaje jangar jo zamba hadziwa wa mtuje wabezahara kawa mdzihi raha wa Komori wajaju wa hemi harbatu ya kanio yabo leobo Idrisi haubo tilaki ngamjoka ujamre shangaze na habonyinyi wa mtuje ngambalia mbu wa mfereje he namna hiyo njabadu wa mtuje pia bangabo wa mtuje watuji bwana nezi azalinu ngwa washashisha ngaru wajuao abongele obo Chandra mjini mwenda dembeni mwenda mwatahe amani ya hangu na hadithi na nezi habari za ngwa Facebook na Madambaye dini wanese bwa Komorika wababa wa Chandra wende dembeni shakwa jaba ngwanzo amani ya suluhu haurielewane wamba ngwanzao rihunde taratibu ni izo na hamba zikebahi mtenjezo jumabo ngardo henjeza haukainu inumba yohe ya chatimba yosiha ngarusubutire zambe mpaka Madambaye ya heye ya rongowe ya tahesamaha shaubanura mdunga banu haukakana ujwa udenda babavuni yenda yefira na daena tilaki ya jaendea yenda yona na Idrisi wala beze wajawarndea wandu wa mararu wankonze wao karna uwa ba nafasi linubangano la Facebook abonge mratstorenga ukana ngujoka uhunda wandu wende mjini wende wambe ukana na renti kabuga toka uranti tiwambia andro ngwaja ilia mimi hozijua njaparono wa baba wa dembeni njaparo hata ni mndu wa mzima mdembeni katambaye namna hiyo wanu wa baba wa Chandra wenda dembeni kwezi ikaubidi buza hisa wake mrumbaba mzima mdembeni bala ya taheni meroha wangu hauwa itahe wanipare wanabie situation yeli ya jiri kazi jabira hena mna hiyo shabaka mndu yabo mna mji mtini yeti mengoni mwajera udembeni ya ishiaze ndongo ya nipara ya nambia wakawasa yade namna hiyo huyo shakabati mrumbaba abo wa dembeni
zintsirongo wazitene ukonti hadisi okaini hadisi ya Facebook vanu ngabo miji yoti haini ndrongo odwa ko hafili hanizo yabole wainu ngamstehi ndro ngamstehi tena ngamstehi wazee waitanda mjini ne déplacement waifanya honda dembeni jana bu maharibi waswale maharibi dembeni shanga muwarongozo bano na beukana tinauzie situation hadisi ya Hamadamba yenu na namze wahenga mina siri zinji za haya ukawe mbu na mweshi ngarijo uzamba nioneseza haino wakati wajoka mbuzi nzima haino wakati wajoka mbuzi nzima irongowa Hamadamba yenu jonengepo kase yede concerne bwa Komori kabati ujoka ushinda yari bayhanwa kabati ujoka ushinda yari shangaze nrongo nzima amini tina uparono mvinyo nike mwenza shonga hata nendeni nwe mvinyo hauni nwe vurebange hama litereri nendena tuweze nguo hoso ni mwana mshwa hangu na shimeji wangu izo litereri hazifanya nionese litereri ukana hamea wandu wa daula haki hangamiza mali zinji za daula haki juma uwapara iwalila mihima minja paro para mru wa daula haki Faransa na mlilia muhima osikunjo para mru wa daula haki ni mlilia muhima yaboti hundu yenzia ya utoa Usman Azali na ekipwa tina uparo para mru ni muhima mimi au kama mimi mru ulo na uzalendo tina ujo upara mru ulo Faransa daine mwana msho hangu haudaene mjomba hangu haudaene mazuki wangu nimlilie muhima na wanjo shida ni mwambie mwana msho hangu ya ntine sensaero ya ntine ho uwanzani no mwana mahe ne hela no unaganza izo garsambao shaizo ndokahamba mrunede ya toliendro izo jukauja yarambe baikadwa na mafiti wambishi hawa wote wanogoni watene ukonti abongezo na kanzani wanese banu kana mbeni litereri hamea wanrua lu Faransa hata kati ya jitari ya mru wa opposition haja roha hende haba harumomezi shetambu dabokana omezi yafanya katupanya hata mano katuvura bange mwana mshwahenge yabo ngulalole fukole zima mwana mdazahe alalale zima mdazahe hadoishi ya hizo emalanzia mwana mshwahe bwelala ne mshimejwahe hizo deheli rujodo hamba haukaya linubangano na kamdo hata bangano na asime shata bebala jau hatukwezi numbaha kawan kwa tuwandu walo na uzalendo wanti wandu walo na shemede repli sisi nga sinizo kale ori jihundu rifanya shonga hauri ka ufanya shonga rijaba hari jirande konti yodo binadamu yode namna kartuambari zora renda zonjema shele mbrina ile wendro shangari asume ukakweli rizipanya wakati raka ufanya shari karda kawenda rendera wa heo muhandu zatu karda kawenda rendera lozo muhandu zatu rika ufanya utoto shabadi banwe madhamana wa serikali wanu mengoni Mohamed msaidie weide wandu wadori ruma yabona mwende mama kwize tena nye wandu mreka zere ndogo za ndrabo zinu mwehamba haukabanu wandu haba haweli waliyo wakumona ngamono ze commentaire video yangu ngejotilo habari za Komori miuona ze commentaire ngabo wandu hate kati watundu ngwato mwaba ukana wanika 18,000 euro na wala ila feri ya 500 euro yabo mruna tuanziheze kweli monti eyabili mrungu subuti havumbua hahamara wandu mwono hata juzi tilaki afanya video habango mo gendarmeria dembeni ngondo dembeni daina wandu wantahoma pesa hafilmo wandu mintu wajua rilindiri chilindini unreswiti mrumo hatu yani pare haumano ani wala zila pia strategy za ukari wa destabilize na vanu kalewo mru hendo hatu ende manguniyo mru hamba enda mtsahe yoti problem mingamina 45 ans mru ulo na 45 wodo mru ndo hao au mru mtsa wanu majindu hardini waneso kana vanu zerongo ezinji zambo hao wallahi zindrogo za ndrabo wandu bahi wapangwa hao hari watemu harbati shawanu ti wandu walona hata ndongoza leso wa hauambi wa Komori izora jojibiwa dizora mbao banu
hamalizo la kahamba jana za usule dima wabuhe mndu wa heezi wa mezi wa madzi wanu re majournalisti roana mwari wabalawe mikoba waje waonese kaizora hamba zondabo minja kauja banu leo zinjinje na bezinji bwa komora chatikanza je nuonese ukana izo namba banu mwandoni ka umjwa itara mjini boenda dembeni wende wata amani ikenti rongo wetena haruma swije ya husu mze haji